Kama terkapare cematin buat sana goda. Arre ibu harare ti kira masalah bete wala rasu naga. Kira masalah bete wala rasu kara lati. Sani nani baate bete na baje maka sani basa fa. Mar di kara lati kara da bete wala rasu di box mana baka so tum tumane. Ana hafu di kara da bete ni kira jumpa insana di wala rasana ina. O ma ada shaqalay ma bete toxi wallahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن درسي مكان خينيو؟ أرجون فان يوكين أرجون جمال نندا. أوه ما شاء الله خاتك توقرتي دلا الرسمي. أوكي غافي لما سيغاف الدايو ديبستي براس قبدا. ديبسو كوبي دا. إن شاء الله. غافين توقع فادا حديث توقع نافس سرتا لفظي سيمين جا هيكار رخيص. أبشر أنا جي. إنما الأعمال بالنيات يجون. دلقان المنا ما هندنون نيارا. وإنما لكل امرئ ما نوى. المنا ما هندي وان نيته هندا نياركتها. ما شاء الله تبارك الله أستاذ هو. أوكي غافي لما فادا قرآن में بكسيلا فتو آية لما بريدان أوفيسينجر. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما شاء الله مزيد الأجزاء برتمو. إمامان تريدون. Ay dubo kakana jawa itu tadala te shamarran kenya kamitu shamarran obboleeyyan kenya jaartii teenya akkasuma maal kenya dhugaadha jaartii teenya obboleettii teenya haadha teenya garuu ammoo darasaa kitaaba riyaada dhiistetti deemuun akka jabaadha jaan sanumaa fi riyaadatti dhiisee rabbi naa qajeelchi du'aayi naa godhaa shamarran keenyaas dhiifamaan isiniin jaa obboleessa keenya follow like share gochuu dagatina haa guddisnu walcinaa dhaabbannuun isiniin jaa obboleessa keenya gaa akkana jaarjuun keenya gana isinitti deebuu isiniin jaa like share comment godhaadha ayyee baraasaa kanaafi Kami gammadde? Galatoomaa isiniin jaa galatoomaa hedduu takka har'a iraanni paastaadha. Hedduun gammadee jira. Paastaa kana hedduun jaaladha beete sani min siif de. Waan jaalaturraa waan qabbulee isaanitu namni jaalatu. Biddeena jalaa dhiiste malee akka malee irraa gammadee. Biddeena paartii lama faadhe. Kan oolu akka taasisanii kanatti irraa irra booda dhiira dhaabachuu baannaa jechuudha. Ani waajjira dhimma dargaggoota dhaabbatee jiru mirga dargaggoota eeguudhaaf har'allee barullee qabsaa'ee kunuutii jedhee tokkee jira. Arra booda dhiironni tuttuutatanii naa asirra Women.